Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari video do insyaallah tabaraka taala mi wakilo to fi wala o juutu moƴƴa ko waɗi noon hiɗen andi jamaji ɗin grosso modo yimɓe ɓen moyiɗa o kipi moƴƴa. Donc du coup haray wakkilo ɗen heɗoɗen vidéo ha o lanna ko waɗi noon woni très important. Donc si tawi en heɗaki mo ɗo ni ko ɗum heɓata en bien gasa nder lebbi seeɗaji aroya ɗo vidéo hewtoya on kadi o vidéo goto ɗo o hewtoya on kadi no gasa allahu newnana on feere darugol mo ha o lanna. Donc du coup si o darima on saha o lanni on taway hon ɗum jaka on daray nomo fewdo hendino ɗo mo ka arande lawol. Donc ɗo eno ye heɓude sipaɗen ɗum ninse en wawata le remontude tammum bimana en wawata artude ɓaawo par rapport e ɗum ɗon haray o tan heɗude mo ha o lanna inchallah tabaraka wa taala. Si o lanni bidnillah o waɗe piiji buyi ko famude debdal. Nam haray ko présentugol hon ɗum woni communauté no uddita communauté o noon haray wona sifa communauté o communauté parce que si tawi mi laaɓani on poste mi yeloto o vidéo mo min mi woni waɗande on ɗo ni vidéo mo mi woni waɗande on ɗo ni mi yeloto tawde mi yeloto tawde bi maana hara goɗɗo go weeɗitani no la sifa o vidéo ɗo aɗo hande. Mi yeloto ko mono mo joni ɗo hande o vidéo ɗo welayno lam gasa 10 ans avant ma 5 ans avant goɗɗo go weeɗita la sifa ko mon e yewtude ɗo ko waɗi noon on wawa heɓde naforeji buyi e muɗum inchallah tabaraka wa taala. Donc haray mala juttude vidéo on haray ko honnon communauté o normalement communauté on ko fi on ɗum eɗen andi ka gurdam meɗen misal ngal mi wowi jonnude ɓeɓe tawata meɗen huwodira ɓiɓɓe kikiɗe ko ɗum woyɓe wiwde wonde buyi e meɗen no andi ko honɗum duwa wadde ko honɗum duwaɗa wadde fi améliorgol condition de vie ma fi bimana improvagol développagol buyi e meɗen no andi kono franchement en ala e wadde. Se dari misal ngal wowi jonnude ko wi'ugol wonde hakkunde meɗen si en landi kay ko hombo tawata mo hakkunde meɗen ɗo ni hande landoɗamo ko honɗum importance waɗugol sport exercice physique ko fi on waɗante. Se dari buyi e meɗen no andi ko fi on waɗanten en wiye tum mba écoute sa waɗi exercice physique bidnillahi a waway wurde inchallah tabaraka wa taala gurdam juutuɗam inchallah wattude muɗum plus important a wona en bonne santé. Buyi meɗen andi ɗum ɗon sport no moƴƴi no moƴƴani hakkille ɗen fo hiɗen andi kono noon est ce que hiɗen wadde o way hen ala wadde. Sen daari yo ngal misal ɗon misal ngal boyi jonnude kadi ko wi'ugol hakkunde meɗen hiɗen andi wonde fast food moƴƴana en ko wiyete fast food nde so ƴetti McDonald ma pizza ma ɗum KFC ko ñameteɗi tawata normalement ɗi moƴƴana cellal bani adama. Bon du coup est ce que no fi en andi fiiɗen andi wonde oɗo ñamete moƴƴana en est ce que hiɗen rentade o waye buyi e meɗen hino ñamude. Bien vrai que wonde a taway koma ñama wonde ko ma ñama yes ça dépend kadi parce que normalement bon wona sibani technique o ne yewtude no ala sayiji ka tawata ɗa wawi ñamde piiji goto ton inchallah impactatama buyi. Voilà si fetti ɗum ɗon haɗa buyi e meɗen kadi vraiment sen daari gurdam meɗen ɗan heɗen andi wonde bani adama hino duwa yargo ndiyam buyi e nder ñallagal. Ndiyam buyi ɗen duwa yarde nder ñallagal est ce que hiɗen wadde buyi e meɗen ala e wadde. Donc français ɓe wi ay savoir ce qu'il faut faire est une chose, le faire année et autre bimana andugol ko waɗate kon yani andugol ko duwaɗa e wadde kon ko goɗɗum yahugol ha waɗa kon ko duwaɗa ko anduɗa ɗo hiɗa duwa wadde ko goɗɗum ko feere kadi na goɗɗum. Ɗum buyi e meɗen hiɗen andi ɗe duwa wadde hunde kaari hiɗen duwa jangude hiɗen duwa kono noon en ala e wadde.
ta inshallah tabaraka taala ido invita on fop modon ka communauté hande déjà première conférence on wodi kiki de bi'idhnillah tabaraka taala en profiter vraiment me wada vidéo rabbudu ko wona so dario vidéo do normalement mi naɓa non pdf o vidéo ɗo toujours o jindida e pdf haray kala partage o vidéo kadi mo duwa naɓudude e pdf on ko ko fichier mo tawata sa ñoƴƴi hoore makko o udditoto si o udditike programme ji komin joguiɗi kon fapporo nder ton fi on fi juste wallitagol moftene par ce que miɗo andi probléme ji buyɗen mari probléme cellaji ɗen mari probléme dewle ɗen mari woɓɓe meɗen dewle ɗen no moƴƴi woɓɓe ɓe dewle ɗen moƴƴa probléme on ko fi on ɗum ko fi on woɓɓe goo dewle ɗen no moƴƴi e bien woɓɓe goo dewle ɗen moƴƴa fi on wona ni ɗum ɗo woniri ɗum ɗon bi idnillah tabaraka wa taala wona change de donc ndara tawa hino kon mo wadde probléme ka dewgal ma e bien hino ko duwaɗa wadde ko fiya corrige ɗum ɗon en yewta e nder ton donc normalement wakkilo ɗen taweni woni gorko on woni sonnajo on koye wakkilo tawe so feƴƴi ɗum ɗon kadi a renɗi ñabbeji fewɗiɗi hande ƴetten cancer ko hunden tawata hande ka gurnan meɗen cancer on tun selon honno ɓe wiyete organisation mondiale de la santé ɓe wi wonde statistique maɓɓe moɓe addi on ko wonde hitande kala hitande au moins hiɗe mari hella 18 millions 18 millions himɓe ka hoore leydi gila France Belgique Amérique laguine nokku kala ko woni ɗon hiɗo nder on cancer on ko hunde tawata ine jaaɗi moƴƴa e kadi on 79 personnes honno on 18 millions yaafe seeɗa mbaɗa stop seeɗa batte on ɗi chapitre inchallah e muñilan ko nam. So ja fotari falak abat bon falak futal yo anyway du coup hal mi de 18 millions de personnes won hebude cancer hitande kala ɗum no jeeya e maɓɓe enen no wonde yewterde ni oyno wonɓe ɓen heɗade ene wonɓe jiddude ɓimɓe kekiɗi ɗe nde ɗo nawnari no wawi heɓude à tout moment eɗen andi fi on ɗum plus important ko honno inchallahu tabaraka wa taala wawirten évitude ɗum ɗon ko honno tawta on nombre ɗo hitande kala par ce que masala si wiyen ɗo masalan 18 millions himɓe est honno statistique maɓɓen ko wi ko wonde 9% ɓe fof maɓɓe ɓe maaya e nder hitande wotere 9 millions de personnes c'est dare wonde normalement en tawa hiɗen hani andude hiɗen hani famude ko honɗum wonata sabu nde ɗo nawnare ko honɗum duwaɗen wadde kadi inchallah wonangol en sabu fi woɗɗitago sifa ɗinen ɓe hino ɗuuɗi moƴƴa koyete cancer ko sonni yimɓe so feƴƴi ɗum ɗon are wona diabete ɗiɗi donc jaɓe ma are wona o ko wiyete AVC on normalement a nana goɗa wayra no himo dikki e bien ɓe noddama téléphone ɗum bon ɓennama kaadu feƴƴi ni ɓenna ko honno ɗum wiyete ko AVC o yani ko tension o yani e bien o imitade makko crise cardiaque o waɗi eɗen andi wonde no woodi ko wonnanta en sabu ha nawne nde ɗo nawnaje no woodi ko wonta wonde sabu kono en anda ñande o ñande hiɗe ñameteji tawata wallahi hiɗi warde en seeɗa seeɗa en anda fiyo ɗum donc du coup ko duwaɗen wadde o conférence meɗen ɗo voilà o conférence meɗen ɗo honno wiyete communauté meɗen on en yewta sifa ɗiɗo piiji fof fii bi idnillahi en wawa heɓde cellal wonen en forme si ɗum ɗon feƴƴi aray wona ɗi probléme ɗi ɗe dewle kadi eɗen anndi fayda dewle goo no weeli dewle goo moƴƴa himɓe faaleteɓe jombidirɗe sa yiɓe karande lawol sa e ka mariage on waɗata ɗon sa ndaari a tawa ɓe fof maɓɓe ɓe wetti hiɓe heɗɗidiri giggol no hakkude maɓɓe moƴƴa ko ɓuri heewde ko a taway ko haajuji maɓɓe hakke ko ɓe welti kon ko yeeso ngon jalbude kon hay gite maɓɓe ɗen hiɗe huɓɓi taw holli wonde haɗa giggol no ɗum moƴƴa donc honum feƴƴata on say
ɗuma mariage on feƴƴa 1 mois 2 mois 6 mois noon yarde noon e bien ko non woni ɓuydorde seeɗa seeɗa neɓata ray hunde wondade hakkude hande kadi neɓata tawat hande ka ko woni hakkude maɓɓe hiɓe wondi tun fi on voilà hiɓe wondi tun fi on hiɓe wondi fi bon voilà écoute baɓe gangema mawɓe amɓe wi wotami seedo e maɗa maɗum o waye ɓiɓɓe ɓe hino ɗo maɗum o mawɓe amɓe inni masalan ko mami ɗoɗanoma am ɗen heewi ɗum moƴƴa moƴƴa sifaɗen dewle no heewi kameɗen ɗum less en daari ka arande lawol nga noon arande lawol ko gorko darima sonnajo dar wi si ɓe jombindirade maaye e bien ɓe jombindira noon du coup no sawi woni yahde noon piiji ɗen fof majji waylo seeɗa seeɗa oyi donc eɗen hattuñin andugol vraiment ko honno waɗata dewgal ngal nga yaha ha to ngal lanci o few e bien ko honno watta ngal moƴƴa kadi eɗen haani andude ɗum ɗon eɗen haani ɓe mana janngude sifa ɗiɗo piiji faamen sen faami inchallah gollitire ngal gortan meɗen heɓa naforeji heewi so feƴƴi ɗum noon kadi pi hunde wote ɗoɗi ka tewta communauté o yewtay kadi ko juste ko wiyete kon o probléme finance ɗen anndi buye meɗen yiɗa ko gollata kon buye meɗen jooɗo miijotoɗamo est ce que golle maɗa hiɗa hiɗide ko wonɗa e gollude ɗon est ce que patron maɗa heɓi mo ko wonɗa e gollude ɗon est ce que golle ɗen ta obligé nande o nan waɗgo réveil ka téléphone ma fi immo yawgol golle du coup no metti fi moƴƴa normalement e wiyata na gumran en ara yewtugol ɗum inchallah fota vidéo juutu wona objectif on noon ko ino golle tu wonde en yewtay ko honno goɗɗo heɓirta golle moƴƴe ko honnon carrière ma ko honno mbimana wa improve orta améliore ha condition de vie ma woni ko golle maɗa woni jiifaji ma ɗin piiji ɗin fof hiɗa wawi améliore kono waɗirta ɗum en yewtay fe muɗum inchallah tabaraka wa taala feƴƴi ɗum noon kadi surtout dina ka c'est très important dina ka no wona importance moƴƴa e bien dina kan kañum kan hino yewte nder ɗon dina kan no fayda yontere men ko honno sendira samedi kala ko conférence e thème spécial wona hande ni en fof meɗen hiɗen invita kikiɗe en fof meɗen hiɗen invita kikiɗe kala mo vidéo ɗo hewti normalement vidéo hano wondi e pdf so moditi pdf on ɗum o weyi sengo ka ñaamo ɗon no woodi ka ñoƴƴete ɗon wona fi joindre zoom say masalan ko zoom fa ɗon sifude ma o waya si tawi ko masalan ko ɗo faala joynude télégramme groupe on par ce que normalement ɗi vidéo ji ɗo ko ton ɓuuri ko yahata ɗum ɗo ko ɓay haare ko fi informe gol jamaji ɗin ko ɗum si waɗi miɗo wadde mo ɗo minamana on di ko lien ngo no leyi toon ɓen ɓe tawata ɓe leyɗele ɗe tawata internet toon moƴƴa maɗum o wayen gasa ɓe joggi golle ma hiɓe gasa hiɓe jogginde ni si waɗi piɗi fof no woodi tawata a wata uddutude zoom a wata wadde vidéo du coup radio no woodi donc ça veut dire quoi radio no ɗite spécialement fi conférence spécialement fi conférence on samedi dimanche et suffit to ñoƴƴi on lien ka pdf ɗon arda e pdf livre on sa joguitaki pdf on e bien a wawi normalement a tawa eɗa joguite o man kala addanɗoma landomo pdf normalement no wondi e pdf donc on radio ɗon sa ñoƴƴi tout normalement ɓuritante automatiquement nokku ka tawata wawi men heɗade suffit to tawata maɗa internet donc a wawi men heɗade facilement donc ara noon joni question ko honnum e bien leerji ɗin ko leeruji honɗi normalement leer on bon leer on no wawi waylude kon ƴetten leer mo tawta ala waylade ƴetten leer mo tawta ala waylade wona leer meɗen mon lagine ko ɓuri hewde kon gasa woɓɓe meɗen no ka yaasi lagine kono ko ɓuri hewde kon mi tañƴinakino e meɗen ɗo mo tawta ala musidɗo lagine donc hareɗa andi leer on donc so anda lando wondiɓe maɓe heɓe andi leer on ka meɗen donc normalement ko leer on ko 19 heures ka meɗen 19 heures ka meɗen haray ko leer ɗon zoom fuɗɗoto ɗum normalement hawrodiray 20 heures Europe ni par ce que andi Europe no wawi waylde par ce que Amérique ɗo neɓal ka wayli donc du coup ko no feƴƴata si wayli ɗum no change ɓen leer lagui noon no tabiɗi kañum ko 19 heures lagui noon ko ɗo wona e fuɗɗede du coup donc normalement honno Amérique kamɓe ko 15 heures Europe on kamɓe ko 20 heures kamɓe ko 20 Europe ko 20 heures kamɓe lagine ko 19 heures donc du coup so anda leer on ino leerde honno a sendidira ko ɗum waɗata référo yilto e leer lagui noon dara ɗin to inchallah tabaraka wa taala now donc normalement so udditi pdf on so ndaari wona ka ñaamo
kan kanyamu li information ni don gila numéro téléphone ji gila zoom ko no join don bi information ni buino don ko tawata hay numéro téléphone am directement don do way no tude do way no hay so no that ake message ni ake du message wonde okay ko information kali dum fala normalement inchallah mi jonna bidnillah mi wata tum garantie so do wonde mi jabo to atang parce que wonde message ni ude modja ka téléphone am kono inchallah hawna ki ka do mi jabo c'est une probabilité no fandi kono hawna ki matte mi jabo inchallah yes donc wakile ni me on don wotan evite fus parce que ko mi ko wonde communauté ko fi yon dum ko fi walita gole ko fi walita gole buyi e meden wallahi no kan ngorma meden no wodi faale ide mari himme de mari himme de mari faali ide mari ko faala de bi maana ide mari ande donc e wawa fottude ton vraiment ko jango ton konton inshallah ko nan ton konton mi tanji na ko hebo e dum mi tanji naki mi wala inude do haray hebota kay no ko kono mi tanji naki sai no woni ko wata se badi conseil do e jonne ton haray mi tigi mi hiday peedi takol sima ko haray wakile de do badi samedi on ko conférence on dimanche kan ko tawhid dimanche ko dina wona dangue samedi on ko conférence juste gorna modo ndam kono dam mo irta kon wadi ko ngone kare kono fixer ton objectif ni modi ko honno wadi ton organisation nyallangal wawa jangude rewto do bindi modi wawa ndaktude ko honno gérer ton tammo do mon ko honno plan wadi ton planification et bien on planification donc on wadi mo ko honno waji ton ko honno do don fuddorde ni objectif précis parce que on hande ni ko wadde ko honno normalement définir certains objectifs di menen ko honno fala den winde bon wakilo den tawede inchallah woto hay e goto habbo fillitanede woto goto sabbo fillitanede du coup hare ko ɗon en wadde ɗum très important jamaji koye wakkilo tawe ni conseil amon ko hon ɗum si vidéo hewti ɗo wota s'il faut waɗu pause yalta ka yasi taw bi maana yalta e vidéo ɗo yaha tinna doga waɗa ko wiyete kon honno wiyete na waɗa ko wiyete kon alarme réveil sa waɗi réveil on waɗa programme réveil ma samedi dimanche kala yo sunu say samedi dimanche suɓama ko fi tum évitugol par ce que ɓuuri hewde ko hara hiɗen ka golle buy e meɗen donc ɓe ronka wawde tawede ko wona e waɗede kon du coup sagoalle koyen fof menen ken wawa tawede par ce que objectif on vraiment koyen change objectif on koyen change ko andi est ce que ko probléme dewgal marɗa est ce que ko probléme finance jogitiɗa est ce que ko probléme kellal marɗa est ce que ko probléme ka dina ma ɗum no fof yewte ɗon surtout dimension hara lerdi ko gotum wona hen jaɓɓu manquede donc dimension no hara ko ɗum jangguete andi ɗum no ko mami yeto ɗum très important ko wiyete ko tawhid parce que samedi ko conférence ko yewtugo ko hono gurdam meɗen moƴƴirta bi idnillahi ɗam moƴƴe bi idnillahi si en tawti en waɗi ko ete ko ɗum ɗam moƴƴe inchallahu tabaraka wa taala joni noon fi samedi parce que andi samedi on hino ko gurdana o ndegeɗa ɓoɗe donc lakara o noon kañum waɗen e dimanche wakkilo ɗen taweɗen par ce que hiɗen andi ko neɓuɗen heɓude welo ka hoore leydi ɗo o ko ka leydi allah huddete ko to woni ko yillitotoɗen nam donc di ko gon waɗa toon sam dimanche kala wakkilo connecté ɗon no woni ko wiyete tawhid ko tawata hiɗen duwa e jaggude mi andinan ko woni wiyete tawhid taw par ce que so nani tawhid to ngara anda buyi e meɗen ara anda ko woni ɗum donc laɓɓinangol en ɗum entre guillemets fiyota en neeɓu ka vidéo ɗo tawhid on ko honɗum nature makko on ko honɗum ma ɗum angal makko on ko honɗum e probléme on tigi mbaɗa tawhid on ko ni wayi ka hoore leydi jonna misal ka hoore leydi meɗen ɗo woɓɓe yangoto yangano allahu moƴƴa ɓe mota waare maɓɓe nen taw ɓe accita waare ɓe accitande haande juuta bi mana ɓe waɗiran allahu wi e moye waɗe no nelaɗo sappo no waɗe ɓe waɗiran woni goo ɗimitel mum e coñci maɓɓe ɗin nelaɗo maaki ɗon koye coñci ɗi wonu ɓe wakkilo haa ɗi wona e gonɗon sengo kadi ɓe wi koye juule wakkilo ɗen juulen koye hoore wakkilo ɗen hoore lendi jeudi yo hoore 13 14 15 yo hoore ɗum noon fof hiɗen wadde en wakkili ke nagɗi mbuuɗe yangi ke en yeehi umra ma en yeehi hajju en hajju yeehi ɓe mana ma en hajjinoyi hay yimɓe ɓen ɓe mana en hajji en yeehi ha eɗen hajjinde yimɓe ɓen kadi
parce que tengi bembe la ko ni mede do ko mum fekkude oɗo ka ndaarugol mo neɗɗo tinniɗo waɗgo ɗiɗo piiji fo a juule jemma ko neɗɗo tinniɗo probléme o ko honto woni a waaluɗo maaya joomi meeɗen heɗuɗen moƴƴa ɓe joomi meeɗen mo immintinama yeeso makko o ɓanna ɗi piije ma ɗi foppo majje o adda kanko Allah wi wa qadimna ila ma amilu min amalin fa ja'alnahu haba'an mansura bi maana o mooɓay ko golluɗa kon foppo o ɓanna o puusa ha hewta o si hewti darata ko golleji koye Allah o lanca foppo o lanca kala ko golluɗa iɗen andi fiyon ɗum watten hakkille moƴƴat wallahi ɗum mari importance ko wiyete ko tawhid ko honno mo lanciranta ɗum ɗon ko par ce que golle maɗen man ko par ce que ka gurdam maɗa janggal ko wiyete kon tawhid famuɗa par ce que golle ko golluɗa ko wonda e tawhidu on so golle ko golluɗa ko wonda e tawhid Allah lance fof o bonna ko kala ko golluɗa Allah wi o falaka joni noon andi si tawi a jangi ko jangotoɗa kon fof a maayi joni meɗen immintinima o inni mi falaka ko gollandalam e kadi a artata en Afrique ma a artata ko adna ɗo golla damar probléme hin hiɗa tana moɗana donc du coup wakkilu ɗum waɗa important mo ko wiyete kon tawhid déjà so indi information ji ɗin lien numéro on to ñoƴƴeɗon tum e hay so noddari no waylandiran juɗe hacce message no faala lien on wona ka ɗo faala joyinade groupe on ka tawhid ma ka communauté inchallah mi naɓana bismillah inchallah mi naɓana lien ji ɗin wawon joyinade jangon ko wiyete kon kaɗo diina woten waɗum gurnam meɗen ɗan fo jangi hunde ɗimmel ka ko woni oɗo tawhid probléme o angal makko ko honɗum a yaltay ka islam hara anda a yaltay ka islam hara anda andi islam ko hoggo ni ko ron waɗi neɗɗo on o naatay o yaltay ko bafal a naatay a yaltay donc hiɗa naata noon par ce que a simtiri ashhadu an la ilaha illallah a respecti condition ɗin fof par ce que naaji iwigol ɗum kadi wona onno shahada on tullande ɗen condition ɗin to donc a waɗi shahada ma on wiyen a naati e angal janngugol tawhid noon ko ɗum heɓeten ko tawde en jalta e nder to en anndal e yalta e nder ton hara en anndal few andi ko tana donc a yalti ka hoggo islam gila ɗon wona a julɗo yeeso allahu yeeso yimɓe ɓen noon ka julɗo ɓay ɓeyde makka julirɗa waɗde ko watte kon ka yeeso yimɓe ɓen ka julɗo kono a waatu tawa juli ma tawa yaltino islam anda a yaltino kala hoggo islamu a anda fiyo noon par ce que adala jangoyte kon tawhid donc si a jangalle ko wiyete kon tawhid e bien neɗɗon ko non heɓata on say o yaltay ka islamu ma ɗum o golla tawa joni makko allahu yo falaka donc haray wakkilo ɗen tabi ɗen jangen iɗen wadde ɗen andi ɗen bonnude allahu bimɓe kikiɗe hiɗen bonnude joomi meɗen bimɓe e kikiɗe hiɗen jokki hiɗen wakkili hiɗen waddi ɗen bonnude mo joni noon si tawi koko wonɗen bonnude fof ko yer ko wonɗen e julde jangen hooren ko wonde juulen wonde jangen wonde itten sadaka wonde si tawi ɗum ɗon kono ala si tawi ɗum ɗon kadi o ala e jaɓani haare ko tana molana ɗumarre haɗa wakkiloɗen mbete yeru koye kum yer kunko wonɗen e wakkilade yer kunko wonɗen e yanganade par ce que en ala yangade yer kunko wonɗen e wakkilade wakkiloɗen mbete jangen ko honno marirten kunno haɗa bonirade haray kala komi yewti ɗo si tawi sawabano toon wallahi haray ko joomi meɗe woni ko newnanlan ɗum ɗon wona wawgol wolugol am wona wakkilare am haray ko Allah ko woni ko newnanlan yewtugo yet konko mi yewti ɗon kala ko woni sawaba e muɗum kala noon ko woni axe muɗum kala ko taw ko faljereno e muɗum e bien haray ɗum ɗon koye ammin iwri e cheyton haray allahu e nelaɗo makko no eti sifa ɗin noon peeji assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh